Sanibonani babukeli emakhaya ligama lami ngemuzi wakhe Bibo sikhona la kusimo podcast kuyo ke impumalanga yethu TV bafowethu namhla sikhona la eTV Trust kuyo ke impumalanga yethu TV la nginabhuti omdala futhi la kungiloko nje sikhuluma ngesimo lesikhona empilweni lesikhona nje kumhlaba wonke jikelele bhuti omdala ungathi sho ukuthi ngubani wakabani Isibingelele ku-A2 TV lenikhuluma naye lona ngi-Abrahama laba matiko bathi mambe emnyama egegedla ngomfula ihlathela imnyama elikhanyisa ngamehla amabhumethi yebo silwane semandla ngani ngoba siyawufela emandleni musho ngiyabingelela kakhulu kini balaleli namhla sitocucubula naleli dzaba njengoba sekashilo umfowethu kunjalo nje amen. Sisibonge nami ngibingelele ngalokunjalo mina libito ngidumisani ngihleli namajala amadzala nami lana phasi isihlahla ngosiyami sitabuka nasi isihloko sebudlelwane yebo ema relationship ngesingisi alamalanga lese wathi mawuyayibuka lapha enkundleni yokuxhumana bathi kunabo hashtag umjolo ipandemic Mati bathi umjolo yise kwaba pandemic ngani kusuke laphi kokuthi lo mjolo sigcine sifika lapho sekuthiwa ipandemic na ihambe yawonakalapi manje ngilo lidzaba lesicalidzingiza namuhla ukuthi besingenda njani kokuthi kungagcini kuyipandemic kube yindvo lehle njengoba vele kwakubekwele ukuthi kube yindvo lehle ukuhlalisana kwebani yebo bahlale ngokuthula baphilisana manje ke sesifuna kucedza le ndzaba yepandemic ukuthi kube khona kuthula kube nje indvo leyatuwa kube indvo nje lehle lesemtsetfweni ngobe hayi kumatima bayakhala abafowethu nabodzadzewethu ungena ngalawo bathi ukubelela titoli iningi atipheli zishaya inhlitiyo manje ke ngeke ngayibuka le ndvo ngathi mina kumane kungcono ke ukuthi ukuvele nje lobudlelwane bube nenkontileka contract kuthi mina ngithanza lokho kuthi mina ngithanza lokho ngikufuna kwentiwe ideal like a transaction ngiyakuva because angithi lama relationships aba transactional vele yes it's a business ungene lapha wadadla ukuthi lokhu nangu umhlomelo khona lo ngothola exactly lokhu cha akufuneki lapha angithi uyayibona inzalo ngobe angithi kunama gender roles yes lokuthi namhla asakhulumi la ngawo kumbe awasathandwa ukukhulunywa ngawo yini ema gender roles umake la ekhaya wendani babe wendani kumbe mchita wendani cherry wendani yabo nama gender roles like for instance as expected kulinzele ukuthi lo msikati kungathi kumbe angashanela bese uyapheka bese unakekela abantwana uyibona lento ngiko lokho ama gender roles kodwa ngenteka ukuthi ube kwayitolo maybe nyalo ngoba sesiphila ku civil society sekindaba itshintshenyana uma ukhuluma ngalehlobo especially njengesikhathi sanyalo ukanje ukuthi naye invoice uphelele umsebenzi yebo make uyasebenza la ekhaya and then uma uthi uyalekelela angithi kusumsebenzi wakho lokuhlina la ekhaya lokupheka uthe manje njengoba lilanga lonke ngilakhaya ngiyajangaza nge1 ake ngiside ngwashawashe lapha athi ndishi ngibe ngifake nelibhodo ngipheke akasengafika ngisimake ngibe ngimfake le manje ogeza and then mabuye lapha ngimthelele lapha ngimpotapotoze ke ageze ngoba ngikosikazi wami yebo but ke kuhambe kube nomthelo omubi kuthi uma sekufika isikhathi la ngasakhona khona kuyenda lo msebenzi loye abuye emsebenzini abuthi uthi hawu why namhlanje ungapheki why teacher ungakugezanga so uyayibona lapho sekuba khona lelo suku betekako lapho angathi kuthi wena bana bakhulu nibona njani le ndzaba leyo
kungakuphakanyiswa naye indzaba yenkontrakt Yo. cholo contract Kuyakubi. Ya akube nale nkontileka. akuphela le Yeah. contract Ukuthi ngani incontract ya expire phela ya. Manje mase expire ichaza kuthini ukuthi sekufanele umnye ebheshuke kumbe Cha phela Cha. angithi laphana iya reviewer Iya ipolice review, fane yeah, police iya iya reviewer kusho. Ingabe saqhubeka Oh, yini oh. Cha. Cha. kumbe cha. Oh God, it's VK Music. ngangibona ngithule kwekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngemphume hey